Ulat buha panamna maurda Yesus Kristus. Para balde kawing igi ati ta acara pamering ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Malakat habayang. Ala ama maingu taawang majaga. Mauri rahibi haja karahimadi yaga manya mahuhu anamu bama kahuru kurada tahagamu bama paoha pamalang ya ngaramu. Buhang mereka o mauri patengi rangu ya nalipulungum. Woga makanam kahilu rangu raihi dan karaka piak nanyema bama rangu ya napulungum. Woga makalua kama maka bam pahalaku ya tamurkuma. Mula nemur Yesus dia kadikanap manima. Amin. Ulda buha na renungan dayai tadi kia walung ta buku renungan wasiat na judulna kahuru karada lai mauri. Mazmur 22 da bajar 25 lapa tilumbul hangi na papatada da dia kadika na bajar tilumbulu na mawina na lingna lai duna na panakabola ruta baba bolu da banana tau na majaga ati na tapintana tahagana na panakapubulu talairu bolu da banana tau na mapurungu takubur tanah. Ia kana tahu nama dato mangu namurkuna. Mazmur 22 da kawudu tilumbulu. Ulda buha na Kristenu ye na agama nama dangu tadana. Na iharika patadawaide na limara kuni mor Yesus wana papuru balinya na taurara walung tabihan di kabalu. Na manwolu takrejhawangu na patadawaide Bapa madunya na manumuda. Na wai na patada waide na helu da di bali ya ka na muruku mabuangu. Tadalu kareja ka na dangu yala na tada. Na madidungu na dedi na kawanaru na panevi. Hegulu na ay jalanya pa na kahuru karadat hagani mori ala na mabiha madi. Napa baca data lakyai, napa Mazmur, napa ngerawainya ala, ba meranau na nama kai ba jerak bali, nama mailai duna, ya ka na tau harui kika. Manga napa ngerawainya ala, bahama tau na tau nama biha, nama ing biha na, nama dang tau na. Nama pareta ya haingi padau. Tahagani ala nama hama tau nanau bulu dabana na tau ya kana tau hobung nama jaga atina nakahuru kerada tahagana dang kana peku penya baduna nama biha madi manga kana peku luluk wainya ta ubuk murina nakahuru kerada dapat kaliwai manya tak gereja Protestanu taka dapahai rumahnya natau kareja nama buhang pakahuru karada. Walung ta Mazmur na pabaca dayai panamu nade. Ia kak batalang habayang kaka lay mauri biha bawai ngulodu biha jala bangudu palibang badedi. Ia kak bapanyu kawayang kabakuda taka pererai hungu na ati dakana kahuru karada batalang habayang uda. Amin. Malakata habayang. Heluyaga menyema huhu anamu bama kahuru karada tahagam o mauri. Manga meka patingi ranguya na lipulungum. Naunam kampamula maduga meka taati manya mahatau-hatau. Kana pikut di balang tamurkuma. Dang bam habayang kakali au mauri. Na ati makana kahuru karada tahagam. Di mapato makanya kana habayang umaya da mula tutu tajimama. Takamula na napanamongumu nama bakul lenyama. Walung taanamu Yesus Kristus. Amin. Ulat buha tidnau na kana renungan terakhir na ya. Abi bulakinya bami like, subscribe jika bami pabarinya taulimi. Jika tau minauka, mangambi kepada kidumami bami webarnya na Injil.
niemi ye kana ye ka bi. Mau Yesus na wagi vai meringrai hi ye ka vai malalalanga.